MP Badan Berom jadi beliau babit yang ngam ong ubong dia raise new ball bah parti kongres mentakalan hierarki Mano Bani Bujli nakasilong parliamentary conference hato bidei ya kiwe parti Poi airport yo jalan di. Hidip ba parti NPP kadon lu office suka hantai hadali kabengi ong kanon avali. Hantai dipe kadur korna kadur prestun bikejaring. Ani ka persambang luar di parti jongi hamni ako megala yo kadon kadur kadar jo kete ende mga keren men tang haberna rombon hatu ya be ka Delhi de kan nomba jo ke India hagaba parok no prime minister no president Kishong Hante kan be Kishong Hante kecil sekau khan yang orang ini bangang lenjuannya kepartian bibi kapal nomor teng-tengan ia lek sedalhi nakan mau don ki perlok ki bananong kendong pinong nakaru hills lana na jaya hills poi hadalhi ki jalan di poi kapun sana Go ba prostun to so bahaya rablem kita dahi jogi kemun panlet sejaka ai semar mitu tip kumno sano na ai ya kadres kong kilet ya kendu hapo kapati NPP nibu ya kinong trei han he kidon man kasni ban ya rablem ya kipat ba jong kejelame kata kadang ke parti NPP bat dia katakan ke parti ke pengakuan om dia snow bahau bat penleno kebuat siakiwe parti nama empoi seno nah keren dia kena endai kumau ke pengakuan tok yang itu mi mentah segi parti ke bang mithui tahu su ya kan hoi su ya kan hewa hayo hat hadup bapang lebih stom lagi kumban ya ayam sujat penreu ani negara pie hadu kata yang jat penreu kasih dia lepo offense hadali Ndai kata bo kinom trei ki bandera plem ya ki khod sama ki jogi ki becha khok hakikam hakijam habalai pule syafok waju hania tang komu perthapya kamlong gani kamlong ngana kada au kilok pagi kun samla bagi ngada khot ngada kerpakrit sngau bha wat penleno ya kali election babana